Ya tabela ko kita masolanasang tu madilino lante tarampat kamasusan kumua susimojona ada tutangkaran kumua nalam biatuna totemo yate batang rabukna tomatuanta ladi palau atau di perut kumalang ya betul angku kue buah daute tangana sondong daute padisunna mananga banua la diangkaran lau maklalan nada sumpukna ramusolo kadende bulanna pote dibolong kukuainde tomangka natampai kaborok tutumampata tomatuanta almarhum Newaldi la diangkaran parayanna ada atau diponene la diangkaran lan puang talu sang babanna puang mato ambe pong Yesu na puang penamasallo la diangkaran makariman la dipanata kalambanan la diparokko mo alang la dipalumi sumo rokko landa siayoka tanda tasikna kumua mangkamo natarana indok na daw tetanggana sondong la dipatutum rokko rianna ambe to sumompo kabolona to dinggulanna kumua iya tu kasumpuran mali kadende bulanna kaboro lan pak rapuan la tonto na papayan la jona ambe la jona indo totemo tam samayan ki papayan mati olomi opuang tejona misa sara lang te allo totemo kumayate batang ragukna inde ambe tu kikamali siapura kamalikan belanna lan atu totemo daw te tangana sondong lan rianna indo ngalami muatunna kumua la di parokko morianna ambe yang utula di parokko alam menda ditanda kumua inang yaduka memengkaronto lan kapatonganan mati olomi kini tontong umpapayan itu kasimpurangki lajona tanda indo tanda ambe yang moto papata mi tumintu rabu masusalan teinan odonganna tomatuang kine waldi tobaine sile tobarana te tomemboko sia mintu anak ampona sisona te memintu rabu talan kumonalan te sara yate opuang de moto lakini umpapayan itu kama malirangki sia kini untanda tasiki kumua inang kibobeng karonto te mintu na mati olomi wambe kapenumbang kilang sulugan mangandokan kumualay mi pamambela te me kasanggangan anamadin kiang karam marampa te batang rabuk na tomatuang kirokwalang pasake te me taum mi opuan tula unang karani siya kami mintu masolanasang ang kiporapa kini opuang ungkanasay kumua inang lamte kamapadirangki manasa kami bela untampekan pagari itu salah budangki opuang mi perangikan ite mas sambayang rasangan napong kipong Yesu isorong ite sara tulak yang karan at tutotemo amin. Kalau mulai nanti bongan penolak Yo, kami mau pira, ada pira. Mesa.
Betul dagang. Jumbo kan. Masa? Agen DPB ini Pimwadi. Orang Indonesia kali main. Yo, adil kita. Lomba kita. Yo, alang kiulang na nilongi. Nang kita tinggal ta ngulangi lari malina. Tak perlu kiper. Aku kiper apa? Anu, Kiulang kiper gadung. Ya. Do pelajaran ini apa sih do? Itu. Oh, nambah ni juga tu. Tak, nama itu ina. Hindi itu ina betul. Kayaknya Pak. Iya, orang gitu lang. Wah, ada siapa kira kiper? Dah coba-coba dah. Malaya ki. Tak lama mengula aja nih. Oh Bang Adi, tak lama mengula sama tarik.
Iya, alam mo kayo lang. Ya siya kaya natin simbuang di pabendan di kola di patete dong. Para kumula din sa kampul. Pajoy simbuang. Ulang man na miralang doang kimay. Paano nilanyaga? Kanan niya. Tulong na sa Iya, dan mungkin penunggang kaya pindah mi peri di bang demi tu ini lanto. Nah di labuman nama tamat aku tu. Si taruh apa le? Ia te masih yang komenden sang sakit itu kita patut tuhan te. Sebab ko ia tu kita tabangun lipu. Si pangapang atulah di nama le. La dengki mai mekutana kumua anatara di pataru tu tengka nasara koyo mo di sepati surana santo kumua la pereki masiam sabak ko buda tu inang la di male masiam karuen koyo ibadah pembukaan tu si motole. Nah, ini masih yang melambing, ki pelangan di lakian de tomate, tamane, male. Oh, melambing ki masih yang kale to, tamane male ma tomate. Lagi bersih kok karbe? Lagi bersih kami. Karena si ganteng ini bersih. Siapa komentar mikir mana? Inde mau tu calon. Beli dulu aku soal sama. Setir lindo, kumang kurang tente pemirsa kita kira-kira te ada kan teman kira malap gitu. Kira kan malap atau? Masa lulus 20 kita dan motor mau kerja. Cari. Ya, ajar mau kian eksekutor. Mau kalau aku selang eksekutor be. Pare. Masa di kana tanda sama tuh anak. Masa anak kodol 20 tahun sama tuh ada ini ya. Peragiman kreatif ya. Maju. Besok apa putra? Kiper kumile. Jangan sampai nalari. Dipahitan tapi bisa sama bahaya. Para. Tunus Palombo di mana pasti di kampung bos. Pasti lawan pore rilto. Lawak pumpunasan itu dipakai.
Oh, Bang Inang. Inang kambing to. Kami na lungan. Lungan. Tak salah pala pa. Eh. Nalumpayo kami Jamay. Nakakala po deril to. Nakakamisal. Kadang-kadang labong tara-tara. Tato sa arena. Pamilungan ko eh. Kasihan harusnya satu kali saja pakai parang tajam. Nabagi tantamin naliyapay. Labo na ano, model. Namo dia apa kalau anu? Yan nakamapusan na tirawo di tiro siya pandille di tiro. Hindi, kasama rin eh. Rampende na ba tu? Rampende na tan tamanya, te rampende na mitta na polo eh. Mate mo. Anu mi pakasiri ki. Le. Ning pa kampung. Patah pul ton tir ton tanah samantaro noko ay. Enggak apa ini apa? Mbak tadi peningi bosku buah yang tayo na mati le. Nali peningi yore ya. Tadi peningi to bosku. Hindi ka tunang pilaboy na tawo. Iya to tunang pilaboy na tayo. Disamboy mo sa mundo na tayo. Patabol ton diri kita no. Kumintar tamating ko bukan masalah tamating ko nya labo hindi mo masalah. Tama na kailan nila bisa man tamambar yo. Mami kinu. Tantara labo gusto. Kenapa harus nanti tinggal itu ambek? Kenapa harus tinggal ini?
Yan ang maganda mo yan. Dua. Bisa ya apa? Itu aja. Tujuh. Itu saudara tujuan. Terus tahu tengah Bisa beli nanti. Kasih beli nanti ya. Yo, nih teh. Itu mbak. Taman kiben tujuh. Dia turun pijon tuh alang taman kiben itu. Kiben itu turun untuk tiunan. Ya si balik itu. Iya. Nah, yang motor itu ada tuh ini jadi dua. Maka pumpuliu. Yan paling ding keluarga menyinggung malin. Tanah iru kopi ni na. Salah kopi na ayaw nang Ya kena aku tinggorin atau pesan nih pak. Orang aku tuh sama anu. Keluarga Iya, keluarga jadi aku sama tinggoro. Kintanya juga keluarga bisa sama tinggor nah. Po keluarga jadi aku bisa. Mau kada mati terong canu. Kemana itu ke Kemali. keluarga mata kita itu. Sampai foto dulu. Foto dulu. Sampah. Dulu. Nah, bebas dulu bos deh. Video kah? Foto. Baik. Jangan lupa untuk diupload bosku ya. Untuk kita berdua. Iya, 2 orang kating sudah bertemu. Malah pun ada. Luar biasa. Anjay. Pokoknya memang aku tergantung satu anu. Pokoknya Sebangun Lipo. Bukan Sebangun Lipo, Sidoarjo Utara. Tale. Tahu motor le. Totemo tang di isam mola mengkarang. Untung resete anu pemirsa Popopai sebagai penanggung jawab atas kelahiran kerbau tadi. Isen tahan itu natahan malet terong. Yang tanggulangi join atau te ambe kujo. Ya kiper. Itu porpel bagian perpurian to. Oh. Siap muda ya Mas Jo. Oke, kita jedami dulu pemirsa, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, kita tutup dengan sebuah komentar. Tak kenal maka tak sayang anjay. Oke.